Wasili umuvugizi w'abafana b'ikipe ya Rayon Sport arashinjwa kuba ari we ntandaro yo gutsindwa kw'imikino yose mpuzamahanga ikipe ya Rayon Sport ikina. Ese koko icyaba cyarabiteye niki? Ese koko Wasili yaba ari we wishe inyuma y'intandaro yo gutsindwa kw'imikino yose ikomeye mpuzamahanga Rayon Sport ikina? Mbere yuko dukomeza na Zandani, aho tugiye kubabwira ukuri kose ndetse n'impamvu Rayon Sport ititwara neza ku mikino mpuzamahanga, ariko byose bikaba biterwa n'uyu muvugizi w'abafana b'ikipe ya Rayon Sport Wasili nk'uko mumaze kumumenyera. Mbere yuko dukomeza n'izi Zandani, ndagira ngo ubanze wumva aya magambo Wasili yatangaje mbere yuko uyu mukino Rayon Sport yatsinzwemo n'ikipe ya Singida uba. Ndagira ngo ubanze ukurikire neza wumva aya magambo Wasili yatangaje, ubundi tuze dukomeza noneho turambure tubabwire ukuri kose n'impamvu Wasili bishobora kumukoraho cyangwa se ari gushinjwa kuba ari we ntandaro yo gutsindwa kw'imikino yose mpuzamahanga ikomeye ikipe ya Rayon Sport ikina. Ku isi habayeho ibitangaza bitatu. Hari igitangaza kimwe kibumbiramo 7 bigize isi. Hakaba igitangaza cya kabiri Yezu yakoze cyo gufata amazi akayahinduramo divayi. Ni igitangaza gikomeye, amazi buzi kuyahindura divayi. Gatatu, icyo gitangaza cya gatatu kiraba uyu munsi saa moya za nimugoroba. Wallahi nibwo bwa mbere mugiye kubona ikipe yitwa Rayon Sport 11 b'abazungu baraba bambaye umwambaro wa Ajax yo muri 90, Barcelona ya 2008, Espagne ya 2012 na 2010, hanyuma iraba imeze nka Real Madrid yatwaye treble ya Champions League zikurikiranye uko ari 3. Imyumvire n'imitekerereze yose twafashe ibitabo tubikusanyiriza hamwe tubishyira mu bakinnyi ba Rayon. Kuva ku munota wa mbere umusifuzi agisifura ngo match iratangiye, pressing Rayon Sport igifata umupira tiki taka biraba bimeze nko gukina chess. Wallahi mugiye kubona Rayon Sport itambaza. Ntabwo twaguze 11 b'abazungu ngo baze gukina shampiyona y'u Rwanda, ntabwo tuyisuzugura, ariko ntabwo twaguze abazungu bakina shampiyona y'u Rwanda, twaguze abazungu bagiye gukora akazi nk'aka ngaka twabateguriye. Match nirangira haraba haririmbwa izina Asmani kuva i Kigali kugera i Bujumbura, kuva i Bujumbura kugera Dar es Salaam. Uyu munsi araza kuduha ibyo yatumenyereje. Ntihagire umurebe ugira ubwoba bwo kuza muri stade. Uyu munsi turatsinda kandi Singida tuzayivanamo. Hashtag ni imwe, Sisi Rayon Sport. Kwa round hii tutavuka. Ayatangira uvuge ngo mabibi na mabwana. Unukomereza. Mabibi na mabwana. Sisi Rayon Sport kwa round hii Rayon Sport tutavuka. Mu Kinyarwanda, bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, bagore namwe bagabo, bana batantine ba onkre, bakuru banje na barumuna banje, iyi round Rayon Sport irimo irakina, abazungu 11 bazakomeza. Nzagaruka no ndimo ndashyushya match ikipe tuzaba dukina nayo iyikomoka muri Libya. Nibwo nzagaruka hano. Ari Karodi yarayigeze kwa Flambeau du Centre. Nayo yarayigeze. Yewe siniteguye Flambeau rwose. Imbabarire, hari ibintu ntigeze ndangiza n'ikipe zo muri Libya. Hari business nigeze soza n'ikipe zo muri Libya. Nizo kipe ntaratsindaho. Izi Burundi umaze iminsi uzitsinda. Izi Burundi se. Umuye n'ikipe y'u Burundi nkajya mu matsinda, abantu ibyo bintu babiha agaciro. Ntago babiha agaciro. Abantu ntago babiha agaciro. Ndimo ndasaba ko nongera kwihurira n'ikipe yo muri Libya. Nzagaruka hano ndimo ndashyushya match ya Rayon Sport n'ikipe yo muri Libya. Izindi match zo mu Rwanda zo ngiye kubazanira mu muvugizi w'imyaka 7. Urajya uvuga kuri shampiyona y'u Rwanda imyaka 7. W'imyaka 7 uvuga kuri imyaka 7 gutese muri experience. Uyu mwana w'imyaka 7 urajya uvuga kuri izi kipe zo mu Rwanda zitari mu marushanwa mpuzamahanga. Kuko ndarushye ntabwo ndajya mvuga kuri Singida, mbe ndi kuvuga ku ikipe yo muri Libya, mbe ndi kuganira ku matsinda, ngaruke mvuge ngo nzakina na Gicumbi. None se ntabwo uzavugira Pyramide?
kame murumva ko revo niyo ngiyo ariko izindi kipe zose ntoya jya kwitegura munyihanganire ndabakunda ariko ijwi ryanjye rwose rirajya rivuga kuri ibi bikipe binini urarushye Wasili, ndananiwe cyane wakoze cyane tugushimire. ni ukuri uwavuga ko nashimiye nanjye radiyo Rwanda naba nkoze nabi kubera ko mwamaye umwanya munini uhagije wo gutumira abariyo wo kubabwira gahunda zose uko zifashe. Ntekereza ko iyo ntabagira se byari bugende biti ntihane nari bukura abantu 2,000 bari kuri YouTube Abariyo buzuye Kigali Pereyo yo kuri YouTube yo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Mwakoze cyane ku mwanya wanyu. Niwitegereza neza uraza gusanga match zose zikomeye ikipe ya Rayon Sport yakinnye habanje kuvugwa amagambo nk'aya ngaya avuzwe n'umuvugizi wayo Wasili, umuvugizi w'abafana ba Rayon Sport Wasili. Uraza gusanga nta match n'imwe ikipe ya Rayon Sport yaba yarigeze gutsinda mbere y'uko uwo mukino uba habanje gutangazwa amagambo nk'aya ngaya akomeye. Ubwo ndavuga kuri izi match zikomeye, kuri izi match mpuzamahanga cyangwa se izi match zifite igisobanuro gikomeye cyane cyane ku ikipe ya Rayon Sport. Ngira ngo match ikomeye cyane Rayon Sport iheruka gukina niyo yakinnye n'ikipe ya Yanga. Uko byagenze murabizi, amagambo uyu Wasili yari yabanje gutangaza mbere y'uko iyi match iba nayo murayazi, ndetse n'ibibaye mbere nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport ikurwamo itsindwa n'ikipe ya Singida. Yego nubwo bifite umukino wo kuzishyura muri Tanzania, ariko ngira ngo mwabonye ko ikipe ya Singida mu by'ukuri yatsinze ikipe ya Rayon Sport. Ahangaha Wasili rero arashinjwa byinshi, kuvuga ibitandukanye n'ibiri bibuze kuza gutanga resulta cyangwa se amagambo avuga na resulta zivamo. Akenshi muzabicunge neza n'ibintu biba bihabanye, abari contre y'ibyo ikipe ikina, y'ibyo ikipe iri byo, ndetse n'ibyo nawe ubwe avuga kuri iyo ekipe. Muzabicunge neza. Ikindi kintu uyu nguyu Wasili ashinjwa, ariko aragishinjwa n'abasportifu bose muri rusange ndetse n'abanyarwanda, ni ugufata abakinnyi b'abirabura bagenzi be akabatesha agaciro, akavuga ko ikipe ya Rayon Sport ifite abazungu, akavuga ko ikipe ya Rayon Sport 11 bose ari abazungu. Iki kintu ushobora kuba waracyumvise ndetse kikanagushimisha, nubwo byagiye bivugwa kenshi n'abandi bavugizi bandi mu ekipa bavuga ko 11 atari abazungu ahubwo ari abazunguzaye. Ariko iki ngiki ni ikintu cyakomeje kubabaza mu by'ukuri abakunzi ba siporo, bavuga cyangwa se n'abandi bakinnyi muri rusange, aho afata ikipe ya Rayon Sport irimo abirabura bagenzi be ariko agatesha agaciro icyo kintu cy'uko ari umwirabura cyangwa se cy'uko bagenzi bari abirabura, ahubwo akavuga ko Rayon Sport nta mwirabura urimo ahubwo 11 ari abazungu. Icyo kintu nacyo ubwacyo Wasili mu by'ukuri ntabwo ari imvugo nziza yakoresheje gushaka kugaragaza ko abakinnyi ba Rayon Sport b'abirabura nta gaciro bafite, ahubwo Rayon Sport yakabaye ifitwe n'abazungu. Mu gushaka kwerekana ko abazungu ari bo bafite agaciro cyangwa se uruhu rw'abazungu ari rwo rushobora kuba rufite agaciro kureza n'abirabura, kandi mu by'ukuri nawe wibuke ari umwirabura mugenzi wabo. Rero icyo kintu nacyo Wasili aragishinjwa, ukuyeho yuko amagambo yose uyu Wasili avuga nta kintu na kimwe afashe ikipe ya Rayon Sport uretse wenda kuba yakurura abafana. Ariko akenshi uzacunge neza match yagiye kubikomeye Rayon Sport, Wasili akabanza gutangaza amagambo nk'aya ngaya akomeye, iyo match yose Rayon Sport bigomba kuyitakaza. Sinzi impamvu, ariko birashinjwa ko Wasili biravugwa ko Wasili ashobora kuzahagarikwa gukomeza kuvugira ikipe ya Rayon Sport, cyane yuko nta match n'imwe yigeze ayivugira ngo Rayon Sport ibe yakitwara neza. Ndagira ngo rero niba wabuze match Wasili yaba yaratangaje amagambo nk'aya ngaya akomeye, Rayon Sport ikanayitwaramo neza igatsinda, witwandikire aho ngaho muri comment box.